Remember you soon children say no be catch them so be kodi or Marriott. Na nipa no go di na madam for no. Nipa no go di or Marriott no madam for no. Onu na be catch them say eh asem e sinam so de wagimi o. Wetu de wagimi o. Ade aba ye kan yi by Expose GH. Na ye boa ana me no edi ehye na me ka say subscribe, share na like Expose GH na mpempi no na brenya na ne be kosoa ne wedi dwuma be kosoa de nsem esisi nsem ekosoa ma no ne Ghana hansem nyina no na ye de abrel wa ye nim say abena kokko de oye bi o sha ase enye ne wasa kan ho biem getting to a month no waka no ho keka nsem e de nsem de ne de nyina wo bibi fufuro eka abena kokko aka to the extent say MP we ni nada, minister we ni nada, celebrity we ni nada, osini nyampo empo ni nyaboje enso ni nada. Na ebusuafo nsem oken abena kokko de bi oken o de betudwe obi nim no kura wo mu. Waka to the extent say asamwa jan enso awim. Apia nso edinu. Na we na ma apia ba out. Because say disclaimer and as nsem o de betudwa ne say enuam na adofo no mu abena kokko tweke bia enda omuntem enti so hu say abena kokko de omumfeni one ni mfoni abetudwa and also the picture abetudwa tweke bia ne ntem omakoye celebrity ni de omutimi hia e program asi bebre enti program asi bi no ne ni hia no twa picture no no Stephen apia no wo owo ne yiri e wo ne mma enti saa de abena kokko eken oni mo hwe ebusuafo obia emo antungu asamoja nso de abetudwa say onumpo abena kokko mmiri bi omuhia ye no o try so betina ne kemu opamo no oni abena kokko eni hwiye ananse sebi onwe ne ondi ne ye enti dia ga ne kan oboa we na no ama A+ nso akame ne ho biem because onumpepi na nim say abena kokko de sansensem no de bipolar mabodam na o de nsem sa no ba outa onu so ba be kan adwe ne kire ne say abayo no yampe bibia nka nche na ojimi enanso A+ abeka nsem bi say abena kokko ejimi anasa abena kokko no eyebeyi na eye ne saa we say abena kokko no onim de ha no obeka asem ni wi a no aba no abepa na cho say mpa cho dem kan me sorry A+ di menim na me kopa cho saa na odi nsem bi befa na aba na mo ahu say na aba na mo ayesi wayesi yo ni wi ayesi wayesi because say wa mi yeso eya ho fe ba yenua ba yo wo GH1 so on the no nsem dos ono nso de betudwa say wa mi yesi ni waye ono awie ye chi no obehu A+ obehu no okokoam say opanacho de su ebetu nanim say omboa no ano ndi nanim no mpa nenua mba ya cho fi say wayo mbone de kan no enya mpa A+ nso onim say nenua ba na asem say na ode betu nanim de ma memmoa we because ono ano no kono no ba odi nanim and then United Showbiz UTV program enua ba na ba McBrown eda no and I say hosting program no and that popular show no and the so na ba na mo betina ya eya abena ko consider no di e de chopper e betu nanim saa na ni nyina no obeka say anoma kokoni crocodile tears no be nim the teach say si anu nso no ono aya 3 days ago wasanso e de na ba na mo nsem abetudwa e de warning ato atentri say the warning ato ano say onhwe ne hu yi e wo ne ho one yenua ba ajo allowed we na ma A+ nso ene de video de abetudwa e kan nsem say girl na de dam no gba na say eye beye ana eye no and the nsem de waka bebre e kan ya ka say obi a obodam utima be ma no kọ Marriott e kọwe na obi abodam fon so kai say yakọwe wo Marriott and then ni da ho na gay edidi sajuma na ema ni na waka to the extent say abna kokọ echi no US e wo enam eye cocaine nsensem ana say drugs nsensem ti no ema ye chi no e wo US abusuafo ye nkọhwe video yi embra ye ba ye beto aso Frɛ Ferguson sun chane sa de ntin na wa back go no mo friends o mehwe video no wo ti Instagram na wo ye wano nyanyanya wo ye tu no eso akofrɛ Raindorf lawyer Raindorf akofrɛ no enumere yi sun chane sa ono no be ka kire me so obi kodi wo Marriott na nipa na ogodi no ya madam fo no nipa na ogodi wo Marriott no madam fo no
onu na be catch say eh asem esi na so de wagimi o wetu de wagimi o ade aba ye kan yi afina wo akodi bi nipa na do kwhye Marriott no no na ka kire me so do kwhye Marriott me wo ti ho ye tu no so wo frank crofo su kire o mo sadin bodan for obi a wa bodan wo kai se wo no obi kwhye Marriott kai nipa mu nim so do kwhye from be some sad dentina o mo abeka mo na makoka asem na kire plus wo so wa bodan oza wo modam we ni tete ho na wo jimi na neno me ma headline news what are there and then news na we are there no what can we are there na they don't say friend tete bits and na wo minimum the way you operate the way we operate in say we be share there create fake account we know they can crofo bi one asem na hey me monitor I'm not going media forget to the whole Ghana when I grow na me ni wudi no I know den fucking me forget to be the whole Ghana me wuji me a me face one on one and na me obi ani Ghana obetumi aka masem obi ani ho na mpanifo na obekwa kosu a chew no mo kodi kra na problem me na ombeka che obi ani ho obetumi save me sa me tisi so obi ani ho nobody mpanifo mo nya problem me na me solve obi ani ho me ka kira o sa me tisi so obi antumi nje o na meje bi ombeka o plus ado ene but obi antumi mmoa wo be bia ni ho A to Z bi ni ho e ka kire o nipa na weni da no so no ono ankasa no no hia mmoa o me ho enti fa ka wa dwenwen ho me ma pressure for king we be su a kire me kwame me pa chew me pesa me ni na ba na mo akasa we be su a kire me sa pesa me ne se wa akasa oh me pesa me ko hu ayi ma fra we kura maame oh my hair se maame en pesa me hia no na me ne kasa ne we su na me catch us in your botre me fra na ba na me catch na se nana wo de boni cha ho ba bibia nche yo nya botre wate ya fa bena ye nyina ya fa ne se ye nua abasi kwame ade wo ye sure say ye o china the problem bebo me say aba ye try nhwe me ni abakasa abasi say wade onye sure so be you kwame unu say me de bibia mfa me ho abna ye nyina bebo na be yi abase wa ma se wa ensem bebre mi ana me ye ya guess isi omo ne won kasa me hu ye de ababa UTV pe and I'm in no me friend when I'm catching say this is an opportunity. Father Dixon on your way so beba ho producer in your way obia in your way. I'm not gonna me no penny ya way say let's use this opportunity. Me na me share say adwumani nyina omo nyina obia to no obepi ho na me tete even ho no ma me ho say na me nim hwe so na me no ahye adwuma we say pese peace ba ti me no mienu na ahye adwuma we you are where we are bayfo enti ya ka so na obi be Instagram mo amuko follow up na kokore ya muntumi nkanya asasa me hye ni tirim se abayoa untu wankasa abna kokko mo no Instagram na moti na mo ujime abna kokko mo kire mo abna kokko ton cocaine America na cocaine fi Ghana kwa America me yakiri no ne madam fo na da jail mo mi san sa mebo a abna kokko no ne me na fofo tu na da jail wa America kokko ton ko wodi cocaine kwa America me yakiri ni tum o se mebo anfa me court for defamation get we bayfo obi otumi mini cocaine obi tumi na nkruma bankuni nkruma kura na mini ye easy obi otumi mini cocaine se wa bodam otumi mini cocaine kwa broje se wo kone na wa amakoko no nim onye onim na fofo tu na da je wa America mo ko tani page amuntumi two girl ifo and now you are looking good and now you are happy in your body and now obi open wo de wudi ni awope we kodi obi wo Marriott hotel mimi ni muze we kodi akwa no a blackmail akwa na jinisika wudi one month waje akwa no be 70,000 scan we hifa within 1 month waje akwa no be 70,000 wedi na wo de wudi ni open ya kase we kodi obi a wa frefre nkrofo so kire o se na ade na akoka kire fila se we kodi mi wo Marriott hotel koso nyina na me ya we me monitor wo so we so me nim ade ko bia how 7th March ya na wo frame so be apologize we pa chew na ne cause se ade chin asa be gina wo be because wo de wo hwehwe sika obi oni ama obi pe no abodam
Mira, the we are in Sway Esifa Bay. Now a damn has sent Sunny, and then the one from me and shades the pa, their own fraud bill. Sani say hunti, and I'm in Fradobe. A bram see then we. Let me jaw what to coin, and I'm a catcher say, Kofan needs roofing system for no matter dying so my and I'll go for a quantum for my Tamaquafwa, or my dying so I share then you. Now Mira, needs roofing system for some walking. A damn pan, a dance from what, Tinchina ching, as I said, one na some boy a dance my yen. Ore uti, unim says he can't wire thing, and I will yard the answer. I was so yadia, a bit in your chama ye. And unti, and I'm a share will say, Kofan needs roofing system for Nanka, Omaya Jumai. Atia, Nansu Emui, needs roofing system for when Quandia, Ometani needs the Amayan. Enti, a Kobani say, open woodwork, metal trust, rain gutter, red cap, valley, IBR, IDT, DSR, any Piaka Hondia, any not on Safre, neat roofing system company. And it is some I want neat roofing system for when I say, Yama free estimation, any free transport, and our friends so, your poor down Sumawa, a chaye pa, as I might cast in pattern, neat roofing system for Ababia among Krabatani Biwo, Parker so, Protua Station, wa, store number 44, I and GRA office in the Dinshanimu, a Muntre Mubiano, for a neat roofing system for Ewo 0553 817122, Anna 0557 453973. Neat roofing system, Anna. Quality is our hallmark. So the when you have been an airborne, I know a chicken come and a ding so. As some my plastic cane, send no crow moon, cronimuno, and you'll be end to me and chere any day. Now, when so, Anna, make I will say, a yet neat roofing, so as so I see. A brainy being now, no woman or name, baby, I will be now dying so a new issue to up. But I say, was it dying for fro? Especially, yen you man, my mom more contumono. Sometimes no po be a trusting, names, how this casem. At the name saying, "Baby, me I shall now die now. We see a gun and your boss here amount there." Needs roofing say, "Any just say who he has a coffee bush and be so and ask for him so for contact net that's your no. Now the only one endi juma o from or more bet say price ni say price ni see or met me a call utrum location be di or me di nim ako check it dinosaur at the amount me be any expenses ni be the amount. Now they straightforward which ya if you am on no more short dino. At the amount, yet to answer no a plus in some or the other journey out of four. In some way, dear, a moon because a muya a henny, and as a muya come because of say. And some more kafa abnako kono. A because a plus is being too harsh on the girl as on the lady. And I threaten so they kono so say no Ghana hano just say plus in some a plus I can so dear. I say what cabro so say Ghana in penny for na abnako kodi omunim. Atu n'enimu na omo de yes ano so me say asemba impemfo no beke bia ma no ono e plus no impemfo no da ne nsem se nkosua ono ana impemfo no nya asem a omo sa de beto ono e plus n'enim e ma no eka e ma omo ense ne ni da impemfo no de yes ade ne no forget it because ono e plus no wotu ne ni esi no so say ono ni bedi no no ne e bedi no no adofo e den na wokafa sansem we na na ebo na me ne wo edi ehie kire wadwen comment e wo asemi ho na afi so share video na adofo nso ehu video no no mun subscribe aha anam dimbesi makram